Tisso mudabat, Dancing Rocky mudabat, Karbing Autonomous Council दादागिरी नहीं चलेगा, Dancing Rocky mudabat, Amorsing Tisso mudabat, Karbing Autonomous Council dunia kelakari no solibo, Dancing Rocky mudabat, Amorsing Tisso mudabat, Karbing Autonomous Council dunia kelakari no solibo. We want justice. Karbi Anglong District arlo highway ke bana men pen ka chopang lim laba alam ya kimi kalilo ke damtar ni satame pinana to me expose pon lo satame Karbi Autonomous Council land revenue in charge pen thangna ta side eng pon pe la pen kang sai pon ave jok si pinier ni ta rong sodum tangka chilong ang bedelo la an de tali harak corruption bang ke aphiong bathuong son se nang nak lo sai jok je rong sodum pinana to me High Court on writ petition ke piduma dolo son ta thasi ni litum sarme rong sormen chingki chingwa isi public interest for men pen isi PIL sarme Guwahati High Court long piglo PIL number bang ke case number 10/2022 pilo la pen insai bom si ningkan isi api ni litum hala dak long kapaklang pon an ke chokse kapaklang pon an ningkan isi api ke High Court Chief Justice pen isi lam toy pilo hala bangso lam toy lom bela puson heno nang litum ke chok che ke le ko pisi doma council phan paklang namo hala so council phan nang litum bangso paklang namo hala so teng pen common ma fake beneficiary pen chenglo kon anje long le anam che long nei ma alang litum la bangso allo na paklang pu pusi hala tum pen chief justice pen lada council phan isi lam toy pilo la so teng ni litum dak representation thonam lo secretary sabang sadame pini arnianta alang litum la ke chokche fake beneficiaries kornana se porta ka chesalama ajatma ko an longre chelong ima rong sodum annam ko ma pini arnian paklang haide lo la sila dak paklang haide da thebang ke litum non ko ma thapona ko ke alang litum kang fudo ko ka joini si pini arnianta la so aluba paklang haide lo ma de court alam toy banglang litum patepek de lo la pon chot kali lo alang litum rong sodum han kilong bek nangi compensation pinang kokna pusalang itu na bangso ka cheperi po men pensi paklang ha heder lo la pen nilum pa chuhe sa me council gheraw side eng pon lo la pen pini sa me nilum efg burning do pon po Akehai Amorsing Tisso land revenue in charge em la pen tensing rong pi joint secretary Akehai against alang litum court alam kapate pek ajoini la pen Karbi Autonomous Council em Akehai land revenue in charge Amorsing Tisso la pen joint secretary Akehai tensing rong pian kapachini alam thegelan lo Sony alam vet nang litum makang sai sinang pijima made gel sinang thami ma laga nang litum le chongbai igno thibange non ke theglong teng no polarang ko pipo se pipedet ma polang nam lo patang na Amorsing Tisso ma sila daklong bangke kapcherap dun dokok made alang li ziket toy pinak ko si pinier nianta akang sai pipon pedelo la pendong sordomanta pipon pedo non ne ki duk det ki boydat arong arat akhia da along le chilap si hala long le phelang ga pin atum sa ameng ke thap non nang litum langam tha tensing rong pi Akehai hem kona pen salang li lana khi dat pen salang hem thepo chikim lo la pen alang li Amorsing Tisso aninga chi then nai turun rong pi kona pen salana gari sari ke chinam lo na khi da lo alang li salary ko an lo lai chapaklang thegim ma rat pen la ke direct dak klang da ko chopang li matang ka pen si rong asor ta atanga chi chot pen si alang li tu ma hemarim ka chikim bo se klang dak lo la pen la dak long bang ke ahir jumi pidun bom ganu kapre kali Amorsing Tisso ke hai ma si alang li hirjumi ke pidun na joini si akaprek mondol skate to ma la puson chaplang hai de la pen Amorsing Tisso aphan rada tum jongnun sip pudun de lang pelotang te monam thiki bangila me solar project la puson alam ki indo da thek la pena kapre ONGC pen chengnok nonson hala four lane la pen airport long la puson alam do pigi ase Amorsing Tisso ke la bangso EMR pu ki dengji ka alang li a otma sabilu la prabjin me lang li sunang pu dungi puji a demand me la hen